Atongoria na amemba kĩama kĩa ODM no mathiĩte na mbere na kũhũrĩra ndebe ngwatanĩro ya thirikari Nyandarũku makiuga matikwenyenyo na kuma ngwatanĩro-inĩ ĩno. Wa ica ikuhĩ nĩ minista wa hinya wa kũhũthĩka Opiyo Wandayi ũrĩa ugĩte kĩama kĩa ODM gĩgũikara ngwatanĩro-inĩ ĩno nginyagia mwaka wa 2032. Wandayi augĩte ũrĩa warĩ mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Raila Amolo Odinga amatigire thirikari-inĩ ĩno Nyandarũku na gũtirĩ ũndũ ũngĩtũma mathiĩ mũgarũ na uge wa mũnene wao. Ainyĩrĩirie kĩama gĩkĩ no gĩgũthiĩ na mbere na kũnyita thirikari ya William Ruto mbaru na kũmĩhũra ndebe ithurano ici cierekeire wa kerĩ. ACC mzuri sana. Vile baba Raila Amolo Odinga kabla age dunia alikubaliana na Mheshimiwa Rais William Ruto na wakaungana kwa hiari yao ili nchi ya Kenya isonge mbele ikiwa wananchi wameungana na ikiwa viongozi vile vile wameungana. Ndiposa siku ya leo tukiwa tuko hapa sisi sote tunasema ya kwamba ile barabara Mheshimiwa Raila Odinga alituonyesha ya maendeleo na ya siasa, hiyo ndio barabara ambayo sisi bado tuko. Hiyo barabara tukiwa nyuma ya Mheshimiwa Rais William Ruto. Na kwa hivyo sisi tunawaunga mkono kwa uamuzi huo. Tumsaidie Mheshimiwa Rais William Ruto amalize huo awamu wake wa kazi alafu apate awamu wa pili ili afanye kazi ya maendeleo, ndio mabadiliko kamili yaonekane.